Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. Rona re le ANC ha ra roma batho gore ba go tsenya manala mo dithiling. Boiketo ba dikgetho ba mekga dipolotiki bo ntse bo ntlafala ho lokisetsa dikgetho tsa naha nakong ya dikgwedi tse 3. Re thakgola semmuso ka tsereng jalo ka boiketo ba dikgetho tsa naha tsa 2024 bo ntse bo ntlafala. Mathata a timatima, bonokwane, moruo, tlhokeho ya menyetla mesebetsi di ka sehlohlolong ditshepisong tsa mekga ya dipolotiki. Mathata a hlobaetsang baahi ke moralo wa ho lwanela ho fumana divoutu ke mekga dipolotiki. Mokgakamong boiketelong ba ona o ama dintlha tse kang timatima, tlhokeho ya mesebetsi le bobodu. Moedi moholo wa ANC Fikile Mbalula ha tsetla bua le Northern Cape ore ANC e tla thibela bobodu. Rona re le ANC ha ra roma batho gore ba go tsenya manala mo dithiling. Ba go utswa tšhelete ya puso a ba tshwarwe go se kgathaletsege gore o mang strong to. UDM e tsitlaletse dintlheng tseo e leng kgale e di lwanela tse kenyeletsang potso hore na ANC e ka tshepjwa ho rarolla mathata ana. Can we trust the ANC to create jobs after they failed in the last 30 years? Can we trust the ANC to be custodians of the judiciary when they attack judges? Can we trust the ANC to fight crime when their leaders are dodging their day in court? Ka ho le leng PAC e toboketsa ntha tsamaiso ya molao o ileng kgale o seolwa dilemong tse 5 tse fetileng moo e bolelang hore tsamaiso ya molao e se laolwe ka melao ya bokoloniale. The legal and judicial system must reflect African culture, moral values, patterns of behavior and punishment methods. The current system must be decolonized. Freedom Front Plus e kopanya le motse mararo e thehilwe ha e dumele hore maano a mmuso wa democracy a ne a reretswe ho ntlafatsa setjhaba moo e bolelang hore e tswela molemo fela bao ba hlaletseng ka mahetla dipolotiking. Black economic empowerment is not the empowerment of the masses, it's the black elite enrichment system. That's all it is. EFF e gakotse letsholo la yona Soweto moo baahi ba na le mathata a timatima le ho kgaolelwa motlakase hobane ba kolota. We want to say to the people of Soweto that the EFF is going to write off all the debt that is owed to ESCOM for all townships and poor households. DA tswela pele hore ho fediswe ho kenya batho mosebetsing ka bo comrade moo le yona e qoswang ka wetsa ntho e tshwana le ANC empa la ho le jwalo e latola bosehla. The DA has never practiced cadre deployment, it never will practice cadre deployment. Afrika Borwa e tla tshwara dikgetho ka la 2019 Motsheanong moo ho tlang ho ba teng mekga e mengata pampiring ya dikgetho. Moetapele wa IFP Velenkosini Hlabisa o re mokga wa habo o ikemiseditse ho fana ka mehato e sebetsang bakeng sa ho fedisa bothata ba timatima le ditlolo tse hodimo tsa molao. We will ensure that load shedding become the thing of the past to allow foreign investors to come and invest in South Africa. The IFP will present a workable solution to deal with crime. Our women, our children, our female youth, they can't walk down the street freely because they are not safe. Criminals are free more than the ordinary citizens. Re ruteitse ding di re mebuso ya kopanelo e bakela bo masepala mathata a maholo a phano ya ditshebeletso ka ha ba lokela ho fetola bo meyara. Baahi ba Ekurhuleni ba qobelleha ho phela ka lephuga le lebe la matlakala a sa thuthweng ka lebaka la tshallo morao ya ho thutwa ha ona.
Re na le bothata dintshi kaofela ntho tse kaofela a re robale gore mele re reke dintho tsa ditlhare di-what ditumo di-what ke taba tsa ditšhila tse. Mohwebi e mong ya thuthuhang o ile a kwala lebenkele la hae la dijo ho latela maemo a polokeho le bohlweki. Re dula mo khoneng ke magundwane ke dintshi re dula mo ditshileng ha ona ntho botlhoko tshwana le hore o re wa pheha dintshi ke tse di tletse ntlo. Ditsebi tsa moruo di re ho fetolwa ha meyara le motsamaisi wa dipuisano e Ekurhuleni ho keke ho rarolla mathata ba ahi a phano ya ditshebeletso. There will always be these continuous conflicts which are inherent in any coalition, and it's going to get worse with the coming elections. Se rutei se seng se ipiletsa hore ho ralwe melao ya tsamaiso ya mebuso ya kopanelo ya bommasepala. Coalition politics or government in a level thata ka lebaka la hore today re na le leadership or mayor o mompya ho sasa re na le mayor o directive. E nngwe ya diphephetso tse tjametseng masepala wa Ekurhuleni ke ho hloleha setho sa komiti ya meyara ya ditjhelete Nkululeko Dunga ho teka tlaleho ya ditjhelete ya selemo sa 2022 le 2023 mme seo se hlaloswa e le ho tlola molao wa tsamaiso ya ditjhelete tsa bommasepala. Moirebela go amohela dihwai tsa dijalo profenseng ya North West di tobane le mathata a maholo ka lebaka la kgello ya pula dikgweding tse mmalwa tse fetileng. Di re boleng bo fokolang ba dijalo tsa bona bo ka nna ba theola ditone tseo ba neng ba di lebelletse, mme nnete ke hore sena se tla ba thefula haholo. Ramosopholo yo na le dingwaga di le 25 wa lema a re go shwa ga dijalo ka ntlheng ya mogote ke tatlhegelo e kgolo gonne boleng jwa dijalo tsa gagwe bo ya tlase. Ha go sena heat wave e ntsiana pula e tla ka go ngodiela ka e tla ka dibata motho ka itlhela o robile 1 ton 0.9 ha pula ena sentle mo areeng le yone tshimwe ke kgona go roba 2 ton 2.5 ton mo go yone. Moitseanape wa tsa ikonomi mo go tsa temothuo Dr. Johnny van der Merwe a re mogote wa ga jaana o fokoditse seelo sa thobo ya mmidi dinawa le sonoblomo. The latest harvest estimate was reduced by about 17% compared to last season. Even more severely, soybeans were reduced by 22%. I think it was a combination of less hectares that were planted, especially to the western parts. And then, of course, also the drought that's impacting the soybeans at the moment. Sunflowers are reduced by about 6%. Grain SA ya re seno ga se kitla fela se kgoreletsa phitlhelelo ya dijalo tseno mme se ka ama le palo ya diromelwa ntle. We're not expecting a lot of exports this year. We don't think that there will be sufficient supplies for a huge export program. We're probably going to have enough grain for South Africa at this point in time. Should it rain in the next couple of weeks, then we would be more comfortable. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Moefontein. Bolepi bo ya latela. Kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya borobedi ka phirimana. Ke utaba.